Salut, voulez-vous apprendre une nouvelle langue؟ Commencez aujourd'hui. مرحبا بكم في قناة مغربية لتعليم الدارجة المغربية. درس اليوم هو تعرف بالدارجة المغربية. Expression de salutation en arabe marocain. On commence. On dit Salam alaikum. Que la paix soit avec vous. Wa alaikum salam. Que la paix soit avec vous aussi. صباح الخير أو صباح النور. Ça veut dire bonjour. صباح الخير أو صباح النور. Bonjour. مساء الخير مساء النور. Ça veut dire bonsoir. كي داير كي دايرة كي داير. Comment vas-tu? كي دايرة comment vas-tu? كي داير pour le masculin. كي دايرة pour le féminin. لاباس عليك لاباس عليك tu vas bien. لاباس الحمد لله je vais bien. Loignage adieu. وانت وانتي ça veut dire et toi. مالين الدار أو العائلة et ta famille. وليدات et les enfants. كلشي بخير tout va bien. كلشي بخير tout va bien. ربي يخليك puisse Dieu te protège. نتشوفو غدا on se voit demain. بسلامة بسلامة. faire subscribe باش يوصلكم جديد وبسلامة.